الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني غني الشريك والوزير والمقدس غني الضد والند والشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى aytdi وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ Bu ayetlerde Allah Teala aytdi hem haber verdi Rabbin ant etdi Eğer şükür kılsağız, min sizge elbette arttırırman. Eğer küfürlük kılsağız, minim gazabım katı bulur deyip. Hem Musa aytdi özünün halkına, eğer siz küfürlük kılsağız, hem yeryüzünde bulgan barça mahluklar, barsı da haklıkta Allah Teala baydır, onlarga muhtaç tugul, hem maqtav, hamid iyesi maqtavlı deyip. Allah Teala bu ayetlerde şükür kılışlarını maqtadı, hem şükür kılırga buyurdu. Allah Teala birgen nimetlerge rahmetli bulunu hem ona cevap etip, Allah Teala birgen nimetlerge cevap etip, Allah Teala'ga buysununu, Allah Teala'ga gıbedet kılunu, hem Allah Teala birgen nimetlerinin kadrini bilunu, hem ol nimetlerinin en olusu bizni musulmanlardan, imanlı bendelerden kılığı iman nimeti, hem şulayıq başka dünya nimetleri. Eğer şularga şükür kılsağız, Allah kuşkanlarını ötesəgiz, min sizge birgen nimetlerini tağı da arttırırmın deyip Allah Teala ant ite. Eğer küfürlük kılsağız, şükürsüz bulsağız, Allah Teala birgen nimetlerge rahmetli buludan baş tartsağız, benim gazabım katı bulur dedi. Hem misal getirdi Musa peygamberinin kavmin. Firavundan Banu İsrail altınlar alıp Allah Teala onlarını kutkardı. Hem Mısır'ın altınların üzeri bilen çıkardılar. Hem üzeri bilen çıkargaç Allah Teala onlarga nimet birgeç, kulluktan kutkargaç. Hem Mısır'ın altınların, baylıkların onlarının kuluna tapşırgaç, onlar ul altınlarını jiyip eritip ugiz yasadılar. Hem şul ugizge gıbedet kıldılar. Şuna göre Allah Teala aytdi, Musa peygamber aytdi di onlarga, eğer siz küfürlük kılsağız, Allah Teala birgen nimetlerge sizni nişik adaşudan turu yolga kundirgen, kulluktan çıkargan, hem Mısır'ın baylıkların sizin kulga tapşırgan, lakin siz küfürlük kılıp şul baylıklardan Allah Teala'nın nimetlerinden put yasap şuna gıbedet kıldılar. Hem yeryüzünde bulgan her barça mahluklar da Allah Teala'ga küfürlük kılsalar da haklıkta Allah Teala bay, onlarının şükür etüğüne muhtaç tugul, hem Allah Teala maqtav iyesi. Hem şulay etip baylık küp kişini azdırgan, hem hatta peygamberini, Musa peygamberini körüp, ona iman getirip de, onlar şuşu baylıkları sebeple şundan buzav yasap, ona gıbedet kılganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi bir hadisinde, İnnel habde le yahrumur rizqa bizzembi yusibuhu. Haklıkta bende üzüne kilesi rizıklarını üzüne mahrum ite, üzü kılgan günahları sebeplidir. Allah Teala'ga şükür etmegeni sebepli kiletirgan rizıkları ondan kesilir, eğer ol Allah Teala'ga rahmetli bulmasa dedi. Hem şulayıq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh getirgen hadiste aytdi, Allah Teala'nın baylıkları hem bay buluğu turunda dengizge ineni tığıp algan kibik, yani Allah Teala'nın mahluklarga birgen nimetleri Allah'ın baylığından kimitir. Şul kadardi neşik dengizge ineni tığıp algan kibik dengizde köpme kimise şunday miqdarda deb çağıştıra. Yani Allah Teala'nın hiçbir nimeti kimemez. Bendeler ona gıbedet kılığa yoki kılmauga qarab, yoki bendelerge nimetlerin biruga qarab
яки бирмәүгә карап, Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләре һәм байлыгы һичбер кимемәс. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә дә үзенең ниғмәтләрен күп итеп бирде. Имансызлыктан иманга китерде. Аллаһ Тәгалә ислам ниғмәте, иман ниғмәте бирде безгә. Гыйбадат кылыр өчен шартлар Аллаһ Тәгалә безгә насип итте. Теләсәк намазлар укыйбыз, мәчетләребез бар. Теләсәк ураза тотабыз, ягъни бәндәнең үзеннән генә тора, һичбер кем. Һәм Аллаһ Тәгалә юлына чакырабыз иркенлек белән. Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәргә, тыйганнардан тыйырга чакырабыз һәм һичбер кем безгә тыймый Аллаһның ниғмәте белән. Һәм шушы ниғмәтләр өчен без Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә тиешлебез. Күферлек итәргә түгел, зарланырга түгел, бәлки шуның кадерен белеп, Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәргә, тыйганнардан тыйылырга кирәк. Шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә тагы да арттырыр үзенең ниғмәтләрен Коръән аятларында үзе вәгъдә иткәнчә. Әмма күферлек кылсагыз, диде, шушы ниғмәтләргә рәхмәтле булмасагыз, минем газабым каты булыр, диде. Һәм мусульманнарга төшкән бәла казалар һәм газаплар, алар барсы да шушы шөкерсезлектән. Аллаһ Тәгалә биргән ниғмәткә күферлек кылуларыннан, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булмауларыннан. Ниса сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә 147-нче аятта: "Ма яфгалуллаху биғазабикум ин шакартум ва амантум ва каналлаху шакиран алима." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ничек сезне Аллаһ газапласын? Әгәр сез шөкер кылсагыз, Аллаһка рәхмәтле булсагыз һәм Аллаһка иман китерсәгез, ышансагыз, ничек итеп сезне Аллаһ Тәгалә газап кылсын?" ди. Ягъни әлбәттә, әгәр шөкер итсәгез, Аллаһка рәхмәтле булсагыз һәм дә Аллаһка чын күңелдән иман китерсәгез, Аллаһ Тәгалә сезне газапламас. Зур бәла казалар, газаплар җибәрмәс, диде. "Ва каналлаху шакиран галима." Һәм Аллаһ Тәгалә үзе булды шөкер итүче һәм дә белүче гыйлем иясе, ди. Аллаһ Тәгаләнең шөкер итүче булуы, Аллаһ Тәгалә шөкер итүче һәм аның исемнәреннән дә Аллаһ Тәгалә шөкер кылучы дигән, ягъни бәндәләр кылган гыйбадәтләре өчен, кылган изгелекләре өчен Аллаһ Тәгалә аларга арттырып бирә һәм аларга җавап итеп кайтара. Бу дөньяда үзенең ниғмәтләрен арттыра һәм ахирәттә аларга тагы да тиңе булмаган, адәм баласы кылган гамәлләргә тиңе булмаган үзенең ниғмәтләрен, җәннәтләрен бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә белеп тора дигән, шөкер итүчеләргә шөкер итүче һәм иман китерүчеләрне белүче дигән. Аллаһ Тәгалә галим, белеп тора кемнәр иман китергәннәр. Һәм бу аят инде мунафиклар турындагы аятлардан соң килә, искә алына. Ягъни хәтта нифаклык, мунафиклык кылганнан соң да Аллаһ Тәгалә сезне ничек газап кылсын, әгәр сез соңыннан шөкер кылсагыз, Аллаһка рәхмәтле булсагыз һәм дә Аллаһ Тәгаләгә ихлас күңелдән иман китерсәгез, дип, шуннан соңгы аят килә. Һәм Аллаһ Тәгалә шөкер итүче һәм дә белеп торучы кемнәр чын ихластан Аллаһка иман китергәннәр, ышанганнар һәм кемнәр киресенчә Аллаһ Тәгаләгә күферлек кылганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тагы бер хадисендә әйтте: "Ла яшкуруллаһа ман ла яшкурун наса." Аллаһ Тәгаләгә шөкер итмәс, рәхмәтле булмас шундый кеше, кем кешеләргә, бәндәләргә шөкерле, рәхмәтле түгел. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә бәйләде, бәндәләргә шөкерле, бәндәләргә рәхмәтле кылган изгелекләренә җавап бирүче, теле белән шөкер итәм ул аны, яки матди әйберләр белән шөкер итәме, яки күңеле белән аңа рәхмәтле буламы, бәндәләр кылган изгелекләргә шөкер булган кеше генә Аллаһ Тәгаләгә чын хакыйкый шөкер итүче булыр, диде, бәйләгән. Шуңа күрә дә кайбер галимнәр әйттеләр: әгәр бәндә Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылса да, Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләренә рәхмәтле булса да, ләкин әгәр бәндәләр кылган, кешеләр кылган яхшылыкларга, изгелекләргә җавап кайтармый икән, күңеле белән рәхмәтле булу, яки теле белән рәхмәт әйтү, яки дуа кылу аңа, яки үзе кебек кылган изгелек белән аңа кайтарып бирү булмаса, Аллаһ Тәгаләгә кылган шөкере аның кабул ителмәс дигән. Чөнки бу хадистә әйтелгәнчә, бәндәгә шөкер итү белән бәйле Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Бәндәләргә рәхмәтле булмаган, изгелекләрнең кадерен белмәгән кешенең Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүе дә кабул ителмәс дип әйткәннәр. Луқман сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә:
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Bu ayette, 12. ayette Allah Teala aytdı: "Hem biz birdik Luqmanğa hikmetni, ilimni hem hikmetni bir Allah'a gına şükür iter üçün." Yani şuşu nimet üçün, hikmet üçün hem ilim üçün Allah Teala'ga şükür etsin hem rahmetli bulsun üçün. Kim şükür etse meğer ol üzüne şükür etir. Yani Allah Teala muhtaç tugul senin rahmetli buluğuna, senin ibadetine, senin birgen zekat sadakalarına, yaki kişilerge kılgan izgiliklerine Allah Teala muhtaç tugul. Lakin ol şükürlerin senin üzüne koytaşak di Allah Teala. Haqlıqda sen üzüne üzün şükür itesin kişilerge izgilik kılıp, Allah Teala'ga ibadet kılıp. Kim indi küfürlük kılsa, şuşu nimetlerinin kadirini bilmese, Allah Teala'ga karşı çıksa, haqlıqda Allah Teala bay hem maqtavlı. Allah Teala izgilik, yaxşılıklar, nimetler birse de biz şükür itirge tiyişlibiz. Hem de hatta Allah Teala hiçbir nimet vermese de Allah Teala Hamid degen maqtavga layıklı zat. Çünkü ol Allah Teala Rabbi her nerseni yoktan bar etken. Hiçbir nimet vermese de ol maqtavlı, bendelerinin maqtavına muhtaç tugul. Çünkü ayetlerde aytilgençe her bir canlı hem cansız eybirler Allah Teala'ga hamid kılalar, Allah Teala'nı maqtıylar, Allah Teala'nı ululuylar. Hatta eden balaları onu maqtamasa da Allah Teala onlarga muhtaç tugul. Şulayık Allah Teala ayta Naml suresinde Süleyman peygamber aytdi: "Ve qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matakallatii an'amta alayya ve ala validayya ve an a'mala salihan tardah." Hem peygamberlerde Allah Teala'dan soradılar şükürlü buluların, Allah Teala'ga şükür etüni nasip etülerin soradılar Allah Teala'dan. Hem Süleyman peygamber aytdi: "Ey Rabbim, mina nasip et, üzüne şükür kılığına, rahmetli buluğuna, senin nimetlerine. Şul nimetlerge ki, ol nimetlerini sen mina hem benim atama birdin." Yani üzümüzge verilgen nimetler üçün güne tugul, ata babalarımızga verilgen nimetler üçün de Allah Teala'nı şükür itirge, Allah Teala'ga rahmetli bulurga tiyişlibiz. Hem izgilikler kılırga mina nasip et, sen üzün riza bulurdaydı. Indi Allah Teala bizni de şulay uq şükür etüşü kullardan bulularımızı nasip kılsaydı, Allah Teala bergen nimetlerge en birinci iman nimeti, İslam nimeti üçün. Hem şulayıq indi Allah Teala bizge, ata babalarımızga bergen nimetler üçün, dünya nimetleri bulsun, ahiret nimetleri bulsun. Hem bizge izgilikler kılırga, Allah Teala'ga şükürlü bulurga, rahmetli bulurga, bizni imanda, İslamda itkeni üçün Allah Teala'ga ibadet kılıp, kuşkanların tırışıp üterge hem de tıyganlarından tıyılırga nasip etsin. Hem de şulayık bizning nesillerimizge de hem üzü riza bulurday işlerge bizni tevfik hem muvafik kılsaydı. Hem Allah Teala indi isenlik, sağlık bilen mübarek bulgan Ramazan aylarına kelip jitebiz. Üzüne gine ibadet kılıp, günah işlerden arınırga, tövbeler kılırga, hem kübrek izgilikler işlerge Allah Teala barşalarımızga da nasip kılsaydı. Hem Ramazan ayından günahlarımız gafu itilgen halde, izgiliklerimiz artkan halde, Allah Teala'ga yakınaygan halde, barşalarımızga da şıgılarımızı nasip kılsaydı. Üzümüzge, ailelerimizge, balalarımızga, hem şulayık nesillerimizge. Всевышний Аллах сказал: "Вот возвестил Господь ваш, если возблагодарите, я умножу вам, а если будете неблагодарны, поистине наказание мое сильно". Также Аллах Та'аля сказал, что сделает Аллах с вашим наказанием. То есть Аллах Та'аля не накажет вас, если вы будете благодарны и уверуете. Поистине Аллах благодарен и знающий. Рибад Аллахи усыкам ва нафси битаква Аллах, инна Аллаха ма'аллазина аттакау валлазина хум мухсинун. Барак Аллаху ли ва лакум фил Кур'ан al-Азим ва нафагана ва иякум бил аяти ва зикри al-Хаким. Иннаху хуа as-Sami'u al-Alim al-Ghafuru ar-Rahim al-Mujibu ad-Du'a. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.